Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke lana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke ungixhase-ke utshengise-ke i-support-ke lapho ucindezele-ke ibhathini elibomvu subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ezishisa bhe ngizoloke ngiyiletha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke Isiboniso TV. Ungenza njengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke kubatshazwa-ke isihluku esibi-ke laphana-ke kumlisa-ke laphana-ke owesilisa-ke enquma intombi yakhe ngesihluku wayisika uqhoqhoqo wamshiya ethi ufile maqede wabaleka. Namuhla kwenzeke into ebuhlungu. uBheki Ngubane ubexabane nentombi yakhe uMabuyi Hlongwane. Ubese emgwaza kaningi ephindelela waze wamsika uqhoqhoqo wamshiya ethi ufile wabaleka. Ngenhlanhla usale usisi washo ukuthi ubulawe ubani wase eyashona. Amaphoyisa abhizi afuna lo mlisa njengamanje. Lesi sigameko senzeke eHammarsdale-ke laphana-ke usisi-ke ubengakashoni-ke ngenkathi-ke esho-ke laphana ukuthi-ke ubani-ke omenze njena-ke omgwazile-ke laphana-ke washo-ke laphana ukuthi-ke isoka-ke lakhe-ke. Kutheni-ke emva kwalapho-ke wabe-ke eseshona-ke laphana-ke ngoba-ke ubemgwaze amanxeba emaningi-ke laphana-ke ubemgwaza-ke ephindelela aze wamnquma-ke laphana-ke noqhoqhoqo-ke laphana-ke. Mina ngizocela lapha ezingeni ma-comment section ngiyafusha uvo lwakho ukuthi na ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti khona uzokwazi phela siqhubeke uthole ney'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisayo ngizoloke ngiyifaka kulona-ke ikhasi-ke leli-ke uzingaphuthi lezi ndaba njengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke siyobonana-ke kwividiyo-ke elandelayo.